Omusonganizi mukuru wa gavumenti ninga Antony General Kirio Wakiwanuka obwabaire ali aha mukoro ogwokugarura obuhagizi bw'ekibiina kya NRM mu Buganda ehurire kumanywa nka Buganda Form 7 agizire ngu endangamuntu n'ekikwato kya gavumenti nahabwekyo taine muntu weena oshemerere kukyamba ahabw'enshonga za kafuna. Manelenda yenna bw'obanga oyina national ID y'omuntu yenna nkusaba n'obuwombefu bungi nnyo ate nkubuulira nti tusobola okozesa ekintu kyonna ekisoboka okukola kino kye nkusaba okukola. Omukoro ogu gubeire aha ishomero lya Bukwiri Primary omu town council ya Bukwiri omu district ya Kyankwanzi. Aha mukoro ogu abantu 52 bahindukire baije mu NRM 89 barigire mu NUP kandi 3 baruga mu FDC. Abanyeshengero ba district ya Kyankwanzi abarimu Honorable Christine Bukenya Sendaura, omunyeshengero kazi hamwe na Honorable Patrick Binginyanzi, owishaza lya Butemba bahireyo kwetomba itakwabo wa Antony General ahabw'enshonga za kafuna okwamba endangamuntu z'abantu ebyapa by'amataka hamwe no kubinga abantu ha mataka gabo n'ezindi nshonga nyingi. Land board eriko kati yakamalako emyaka nga 2-3 tetunaba kufuna nsonga ezo. Ebyapa bye tuyina ebiri mu tubonyabonya bya 2005, 2008, 2010 land board ezo zatukola bubi nnyo. Omuntu omu n'abeera n'ekyapa yiika 10,000. Tuyina Masodde Nkoko nayo twetaaga ebeereko kolansi agataka kumiro na wano Bukwiri Kintwetwe nawo wakolebweko taata. Kirio Wakiwanuka ayihanangiriza obukiiko bwa district ow'ebyamataka okurekeraho okuhereza abantu ebyapa aha mataka gariho abantu batabandize kucondoza. Aha nshonga egi Kirio wagizire ngu nikyenda ebiragiro kubinga abantu aha mataka kandi abaine omuzogu bagurekeraho. Etteeka terikkiriza gobaganya abantu ku ttaka. Tuliziganya bannange bw'oba nga oyina ettaka nga liriko abantu tukusaba mu kifo ky'okutawana n'abantu aba bali ku ttaka lyo jangu mu gavumenti otawane naffe. State Minister wa Microfinance Honorable Haruna Kasoro nagira ngu obwaha hariho iteeka erikuragira abakafuna boona ngu tibashemereire kuhinguza amagoba g'ebicweka 2 na n'obucweka 8 arigana omu mpiiha ezibarikuhereza abantu. Sente zibawola amagoba gavuddeyo teri bw'obadde otwala kakadde nga bakujjako emitwalo 10-23 President Museveni yatulagidde ne tukola etteeka n'ajja kwebaza Antony General yatuyambye nnyo. Etteeka ne liggwa ne tulukubanya mu kyapa oba mu gazeti buli manelenda alina okwolera ku magoba ga 2.8% omwezi. Omukaruru k'omwaka gw'2021 obushagiki bwa NRM bukacendero mu Uganda kandi entebe nyingi z'aba MPs n'ezindi z'ahansi zikasingwa b'ekibiina kya NUP ekintu kye kyagemesereize abebembezi ba NRM kutandikayo ehururegi okurebeka ngu babaasa kwegarura obushagiki. Mwebalo okwagira President Museveni abaana baffe ebabuzaabuza bambi ne babasuubiza eggulu n'ensi ne mugenda n'embuyaga mukombeweeka. Eno ye gavumenti ebegeddeko abavubuka. Omukoro ogu gwetabirwemu abebembezi b'ekibiina eki okuruga omu bicweka bihanga ebitari bimwe na bimwe abarimu Minisita Nifa Kawoya, Sisena Mujju omunyeshengero kazi owa district ya Rwengo ahamwe n'abandi bebembezi. Aga Gashako Onesmus turi ahabwe aha bwa Tayari West.